I evo nas, gledatelji, gledateljice, poštovana braćo i sestre, komentatori, jeste li u crkvi? O, kakav start na Petrovića u prvoj minuti! Đubrat, Isuse Bože, Srbi svojega napali! Znači, to je bilo prekinuto. To je Petrović pucao. I onda je Petrović pucao i dali gol. čekaj, Petrović je dodali ili gol? Petrović je zabao Ujevo. Srbiji. Uf. Svoj zabija svojima. Autogol. Ali Srbija žestroko pobogno. Dobro ste im rekli, komentatore, svi su znali što ste vi mislili po time. Morate malo više razložiti o toj temi, Inače, naš komentator je isto tako iz drevnih plemena Inke ili Maje, jel' tako? Jebljuje. Milivojević do Savića. I ovaj gol, šta vi kažete na to? Silvio to obranio ekspertno svojim velikim rukama, ali je korner. Mislite je to kontroverzno, onaj taktiki žubu, ono iz Inki i Maja? Ne, mislim da blje. Driblja, dodaje po crti, leđak, trči, znam da si debel da ti ne ide, ali trči. Koka boli! Onaj koji je starta Marakani, godinama unazad. Pa ništa je to. Je li to Petrović svojega nagazio? Da. Milojević, do Santikja, Kolarov, Milojević. I Natasić, Tadić. Tadić je dodaje do Santikja. Ne, Savić. Do mene. Leđak nabacuje. Nikola, dodaje kome dodaje natrag Leđaku do Mateja se to ispucava loptak Valentino vuče prema napred. Leđak to duplim pasom vraća Valentino dodaje, nije siguran što radi i ništa, kakva lijepa akcija, tako brzo propala, kakva šteta, žalost. Ali dobro, Srbi ne znaju kud bi s loptom. I Damjan opet oštro po nogama. To Damire, da. Ovo je Damir. Isuse, šta su mu napravili, čovječe? Evo Mateja. On to Valentino dodaje. Valentino se gubi. Valentino je do Leđaka. To Škembom lagano primjer. Valentino da bacite. Nikola. Opa. Ko je to pucao? Šešić. Nikola opet. Nikola uvijek sve izvađa, nikad ništa ne napravi. Slomljen u padu. Ivanović do Savića. Savić bre. Ili neće? Dobro, Nikola, to fino. To je drugi Nikola. Ovo je najgori start nam. Crveni karton! Zato sam rekao. Crveni karton. Pa stvarno smo i mi šokirani tu u studiju i režiji. No, ko da se igra na Marakani. Baka me se plaća, zabavim se mrtva. Dobra šala. Počnu ga. Ne ide, ulazi. Ko će ući? Hrvoje ulazi. Sad će svi brže trčati. Hrvoje je to ekspertno. Lomi nogu. Igraču Srbije, zato će... Odmah mi dobijemo žuti. Hrga. Bliži se kraj, ja trčim, pucam, ništa. Kako to? Nikola opet u svoj poznati korner koji ne vodi do nikoga. GOL! Srbijo, sve. Vidimo, počele su i navijačke pjesme.
Sred Marekane. Izgleda da je poseban odred Ustaša prodao. Simulacija čista. To si ti dobro. Što ti dobro? Ne. To nisi ti. To si ti, evo te. Zoveš mene hitro. Jer je on žuti karton. Zgubimo, ali sada Gorob to vuče. Gorob, do mene, to sam ja. To je on. I ja sam izborio korner. I opet ništa. I onda šut iz oča i ništa. I to bi trebao biti kraj ako sudac već jednom pučka, ljudi moji, Hrvatska je prošla prvi krug s 2 pobjede. Treća utakmica nas boli kurac jer je treća, ako jebe